Güzgö çeyin töröbey tursun. Güzgö çeyin? Ova. Nege? Ha güzden onların kalpayıp çalgan yaşta aytıp gelet oşalardan akçalıp üyleyim. Kim? Güzde şayla ola terten bizde. Gelet onların oyduğun ton var bir yağını egizlep koyuz, bir yağını tegizlep koyuz. Amma versen mintem. Men sivetli özünün akçasını verene biröz aytsa biröz gelip men üstüne akça koş berem dep gelet ajerde. Uyalbay. Oşalardan akçalıp üyleyim. Oşalarga işeni atasызбы? Ana kimden alıp bereyin sana akçanı? Oşalarga işeni atıraz 1,5 milyon Kırgız tentip жүрөт Россияда. Har kim neşin işip burip. Nevereňizdi kaltırıp keteyin dep geldim men buyaka. Kanday? Nevereňizdi kaltırıp koyun. Men hem seni bakkanım az gelgeniz balanı bakayım beme. Koy anana alıp ket balan koy. Balan hem alıp verten bir banka zalaka koyup bela olmayan koy anana. Hanım buyun bolsa ken oradan alıp verip koyatelem tölögün. Çaşım 70'ge çıkında kaysı balan tölöp verem men sağa. Al banktagı koygan zaloktu wagында tölöbesen algan prosentine jana zalokka koygan nemeni bank alıp koyat. Ana apankı mölbülaka 2 aydan beri töleylekmin. Nege? Bunu aydıkın tölöbesem apankı alıp koyat zalokka. Bilege tölemögelem, ataylap tölöbeytam. Tınçara oturayın üyde de. Sata 350 minge iştep atmayın, meyesi yok. Ha 350 minge apankı okşagan kempirden jetini alıp olarım ne kadar? Oy. Düşünseniz ata. Nevereňizdi janыңызга kaltırıp keteyin. Şu yakta çoň oysun. Erteň oşonun ülüşünde, oşonun жерinde satıp yet muno şayloda. Akırkı şans. Şunu janыңız kalıp kalыңız. Biz emne gelet bolçu dese жылkagan ustan uşakta жүрөt деп atасызбы. Kıynalıp жүрөбүz biz деле. Батаңызды эле берип коюңуз, бөлөк эчтекен кереги жок. Бата эле болду. Сүйлөшкөнбүз. Эч кандай акчасы жок эле барып эле никеге турганбыз. Жакшы кыйратат. Площадка чыгабыз. Площадка чыксак өлүп калсак баатыр экен деп көмүп коюшат. Табылган. Жана ушу саясатчыларга алданып бүттүк. А кече Ош менен Жалал Абадда эки элдин ортосунда согуш болду. Ата энесин таппай калды го. Бирөө атасын таппай калды, бирөө баласын таппай калды. Мусулманга окшоп кепиң ороп көмүп коёюн десе, атасы жок, баласы жок. Чай ичкен сайын ушул апалар баласын сүрөттүн маңдайына коюп алып сүйлөшүп отурат ошон менен. Тирүү болсоң дагы эмне болсоң да айтып койчу деп. Эшик тарсылдаса күн түн уктабай эшикке чыгып, менин балам келип калды окшойт. Элдин балдары ата деп жүгүрсө, мен да ушинтип атамдын аркасынан жүгүрбөйт белем деп. Ушул жашоо. Саясатчылар ошолор баарын кылган. Эки элди кайраштырып, согуштуруп, уру-уру кылып, бөлүп, чабыштырып. Ошонун баарына силер да күнөөлүсүңөр. Bir bötölkө арак менен 500 сомго неберелердин тагдырын сатып ийдиңер го. Отурасыңар ошол жерде. Эртеги шайлоо болот. Эмне кылат эртеги шайлоо? Небереңизди алып калыңыз. Мен кайра кетем. Өлүп келемби, тирүү келемби, ким билет аны. Ата берип коюңуз десе келип.